Halor ke jingyap jong wan bok lang korba ki bahaying ki lepersyang ban pan ban pelat no na ka postmortem namar ban na kaliang ke ying ke sem jengki kimdan kanu ke jing subas new halor ke jingyap ukhon jengki Henry na kaliang ki magistrate jang ke East Khasi Hills District ki lepen pau ye ke jing bekimla asatya ban pelat ye ke jing pan ke ying ke sem samlawan bok lang korba ban pelat na ke jing le postmortem minne dang step hi ki bahaying jong wan bok ki lepen poi no ye ke met jong ocean nigrims ban pendep ye ke jing don kam kat kum badawa ka an Habayakren bakakong Yusubia kurba kabadai ka medo jong wan boklang kalay tu bah kajing shisha kum kayeng kim kwa bande ka postmortem namar bakim don kanu ka jing suba ka basniu habayadai bakajing jayu khun jangki Henry namar bagakendon an kamsha kum taki kloy bande ka postmortem Kalay tu ru bakum kayeng wat laki mat ka jing ja ka basngau si thang ki haban pediang ye ke ka belaja kum kayeng bat ban pen ru ka do nut namar kim kwa ban pen pau than ka jing sngo si ne bekin yam than yo kan kata apat yo sinrap u badang em kata u kraw bok lang kurba u bedai u henmen bakha shwa tang san minute yo wan bok lang kurba Kalay tu ru ban na kaliang kaying hadin beladap ban ne ka postmortem kinra bet cho ulum jing tap ban tap don burom kumbalong karukom kabalang Catholic na Maria kanyam karukom haying kila pendep hinin kasngi Maria poi kamet haying bat shwa ban ra ban ne ka postmortem Kajing siya kata garai ban ai bandum ai postmortem kam de garai jonga shimen mo tadi garai joka ye mata mas yo jing te bala confirm bo de ko jongi bala shal tengi la ya kisai bina ye ma inum postmortem na mangim suspect yano ru isim be ba kate be ka accident jong pun te long bala aja la kaman ma bala la pun in benda be ko sa dai ha nang la ya limbah ta bro sisni ba de fi minen pi ay I to he tingi la ya keren ba kulit tamas tip ba kata decision ba perso hanga mga de kami tu tila perso yang ada di menjonga ba kila de decide mo bang ya postmortem dengan phone shasha usi jemo outpost kata de kamera nga inform ngong ba ni ba nginum inyale ba exam ya ka PM ba ban PM report dito kata de ka ang kasyo ha menjongi ki trying no ni ba ye ki pula ban force ni Sebelum si singi abe kami acu ukun, tak pernah dapat itu formaliti kalau dia saya ukun ada anu tu, boleh ia kita buat apa je tu jadi. Te wala kata riba kata ka rai juni ngilak kena bangin exam medik postmortem. Ini klaim berkacu banuan sini ru ini kalau apa pun ngilak ya rai beba, lapa abu pai padari menen fi boleh ia padahal apa ngilak ada jinglet yang barok ya terungkap balang, ngilak perlu hayi ukun. Tentang lah tempat untuk berorang nanti pada tang sedang terus application ban exam in the meantime lah air buat kulit la persyang pada banwa last nanti namang idon kam exemption of postmortem yang idon kam ya ka permission nanti bor ba dipek mo itu di office lagi magistrate la persyang ban wal ciarap nanti Dia tersolong kelan ha, kalau jubah juki kamu long shine, mar directly kim deny yang ini dan kim directly kim reject ingin orang kim terus nyarap ipi, ki ada di excuses kata terus tu pada hang taken, ba imat kini kata iba, jadi hang lat ini kita bengin, mati ingin nomla ban lat nak postmortem, wala kata ruhinya ngam susuk dengan solution ya kata kajing share phone na phone, te berkat application in hand, hard copy mau ang, memang ilah share forward the soft copy. Dekat berkata application akhir sesor. Kami nasional nyo dunah. Namo nga awan here la wajib tip hadisi office ngau baywan di kudu dari DC kan nama DC is the head kemo. Tidak bangal lagi so berdiri jung itu stu nunut la bagai insan. Kan hawan perli bedara i dengan wan hadisi office. Ang apoy hadisi office adu ka DC hadisi tidak lagi akan perlu ya personally iwan bi DC dekat i officer nang tu iwan bi itu isi application jonga. Kita discuss apa bisa bi apa tempo kan ini nak piwa so nama ba kami ka police report kami ya kung tayo ano kata kadika reason baki kimtre ban exam postmortem jadi minute ban I permission ini nak ban allow itu ka application nga dengan ong ite advice mo sa net kuno yung ang ko kabahi pin le hi postmortem ti ong to apa kontate ngan kuno ya usiru mana da kabala ngala persyang te Oh ya kebala pun rectify usia ka report kan.
Ndai ngam tip ye kren iu bat osi bat dapat isim nak phone na ngai yo ai kren mangai yo tuisan tu. Ina ada phone itu edisi na ko edisi office. Ya kren mi osi no lah. Kata ada juga kita tip ye kren tu. Ya ada yang phone yang kong le bet. Tengok kemen untuk tu sa list ngala try bet demo to the last effort. Dia tu ni persiang le no asi tu ni persiang clean timing kena manga tu bang tangam laju ban itu ban light. Tengah siang lagi waktu itu nak nasi goreng sekal selong tanya apa timing of postmortem saya lagi nak kuat masuk lebih tinum lah malah apa kita dah lenda ini pada dengan telefon pada usi yang apa yang kentai lah leh hasil tu ya ingin kalau sini kan kalau ada ngilik from the same authority like opinion ta long so kuat banyak different opinion ta from different authority ada kan dia ka findings kalau ban long jujur long nak different authorities ka kamso kan kadang-kadang ya dah. Dengan apa ini apa suatu ini kadi pada ba kadi itu bang ngaso hangai kan kadi beka manju bulai. Iki baru nama ladang iwan dalam iklan decide setiap bagi bang ini pos betul pun mengelawar direct ke hospital pun mending lapor. Kabang mud pun dengan ikut dah storage dengan kami. Ini miak ban buah yin. Ketua decision dengan step it had served its purpose. Ngilaya hun bahan tu nama ukun jungi yo perlu hayi pi men ka riti Catholic jungi ngila de doai tu ni perlu hayi ngemle malat te kasih bangai git yo ba ya dibayar selalu jawab perlu hayi ingi ka hun ni perlu hayi men perlu sibuk jong hayi te ka tu kalau pen hun mesti ni ki hayi ka sab ru mentangi warak sini men pendap ya pun ka ada mo ka beriu pada mau boleh lah de lek aku muai ka kata ka bang aso wano makade ka jing punya di panajong langi kemen deh tanda pindah iya ngam tengah susi aman sim deh iberi ki ban pek jangan mentah ko mga omen ki ban komen kino katika kong ka kemen nah pila ban no mga kemen pimtip ka jing pai dolo jungi ki bahi ngesem ni pende nama balai ni dan ukun senrap sa uwe ye unu baya mentah udu tu senrap paret ladagi penje ini susi palat kan susi saya itu sebab dengan ngomong ni susi ka mandu belai kajing ko biya ki kung Kristen yo ta ni de macam le ak bo ju ko na ma kajing ya kajing im ju ki kam dai ka bo ju ki beriu wa usnyu ju ni la nyo kajing ja kam dai kajing ja kam kajing te kon ra ni kung Kristen ni ngat Jakarta dan kajing ke Basam na hun tentang men step la mi na ye step ke ustan la mi na ye na ko step ni mam ngawan ambulans semua sedar jo kamar busu ya ambulans lah ai bahkan syongwet si jung ni syongwet nama nastet nong kam fly tentang kali pan iwan be ambulans ni ko isuk nama iwan ambulans Pi batal lang lihat ba men ini usap jung ni udah baret dan arlo kraubok udah bahe ya pesan minit jing khai ki te uni udah baret udah ilap dap aku senemen kan riu tari jong mentau September aksi buja tu udang long tang aku senem aku sang sausi kan ma aku tadi uja na yim mangim ang bupet yang uja nama ba kum tu bu jele ka jan mi uli joli hat tum kam itu ma dengan do buja kum tu pada na de kita bupet 3 minit te be syu de bangi om buja ngewa dam ta yo nomor ni kasbrat sedikit ki ni baca i fu ni man ba tapi ba la tapi ong ka sebrap kana ri ki don ka maya juki hande ki sebrap la tapi ki kham te ba ki we ki ba kuliah ki sepang ki line medical ki kham te ba psychology mo ama ki ko jumi da kador hi ke daya seriam than do ta te kadon de seriam nom bai identical bai tik pinde i kador ju serap badan haye bu serap ni asyama ni ki bre ba mitu ki ni bakala ada hangi itu orang jinga perte nama dia serap balong tik tajuk kador ata kadau lesi ilak banon ti tai jing ya like kindet tai jing ya jam juki ka ada ha ka mesim ukun jung itu bahe usudon bai tai jing slow maya ba ha ka singi bu ong bu telor hak si bu ong ada ngasuh khia kum kita re ong bai beng bai inwan bai wan dok krau bok ong ta inwan bai tani ling syang ngai bai yu kan ya ni perkat kum ta ku sunrap ti kun dan ono ka maya tu Pero umurun baik, tambah kata kajingwan cukup pada orang hakno sing pun melak man sutu teh. Makane ka kajingja kali sando juga na jorong. Pun pabot nang iki beriu. Tilesi aku serap dari ulah arun ka kajingja jan kalang eu pulang juga serap pendai. Syukur kita lah.
namanya mesin dapur semacam mungkin rabek saya yang rabek sebelum itu. Kaba kanjing la dem la ying la pada menin men step usah ban kita yeru tak mengerti ka jeng long pejak ka balang ka jadi ne adwai untuk ban kita yeng ini rak dia sebelum step ka masakan pada balang step ada nang ni sebelum step Ini sekolah klik dia benar ke balap mana balap motong balap ni. lak ki pun ki bai le wa pun tu jang kumut ba akti me bukan ku ju bai men ba namangin ya bun mas para tengah ada gini tu balap du ku ju men ba haswa yang Jadi siapa cik? untuk bayar syukur ubah PhD interview menentu itu bah kutuk pia ubah ai ubah batai kita kumno bu identify itu ba identify di komen tu dukun tu bong men Kau menurut di lagu itu pelan dengan jauh ni itu di pelan dia juga. em ka pla ka kom jitek tu ni tan mau phun jung kam ti ena ye umi be ta di jan bu pam tingi ni perkhap be ka dai jokan thai kan mangi mushgina social media te gitu ki bro mungkin namangi ke ting kelam ya social di app social jarang app te kan men Dari lagu itu di kemati emas. bata kan dah orang kita berpia lap itu tinggi intip tu ngam tu memang biar sepangi shu ilim bahasa social media tu whatever itu kabah pelibet na ke polis tempat nanti ke bala investigation itu betul tu kalau dia ngas pang pun tu kan batai sepangi jumpa dia jadi kayak yang sedang ni kan batai kuwi tu ternak tu batai